A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svojega jedinorodnoga da spase rod ljudski. I kad se ispuni 9 mjeseci od blagovijesti koju javi arhangel Gavril presvetoj djevi u Nazaretu govoreći: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. U to vrijeme iziđe zapovijest od kesara Avgusta da se popiše sav narod u carevini Rimskoj. Shodno toj zapovijesti trebaše svako da ide u svoj grad i tamo se upiše. Zato Josif pravedni pođe s presvetom djevom u Vitlejem, grad Davidov, jer oboje bijehu od carskog koljena Davidova. Pa kako se u taj maleni grad sliježe mnogo naroda radi popisa, ne mogaše Josif i Marija naći konaka ni u jednoj kući, zbog čega se skloniše u jednu pećinu ovčarsku, gdje pastiri ovce svoje zatvarahu. U toj pećini, u noći između subote i nedelje, rodi presveta djeva spasitelja svijeta, Gospoda Isusa Hrista. U pećini rođenja Hristovog svakodnevno se vrše sve te liturgije na ovom prestolu. Uvek prednost imaju pravoslavni Grci, a za njima onda dolaze Jermeni pa Latini. Ovaj deo prostora je pravoslavni za Jermene i Grke, a onaj deo prostora je samo za Latine. Pećina je održana onako koliko je moguće više u originalu, nije menjala svoj izgled. Carica Jelena je dole stavila mozaik i gore je stavila svoj mozaik, ali je to otpalo, nešto malo je ostalo od toga, a sada imamo u pećini kandila, jedno kandilo je latinsko, jedno jermensko i jedno naše. Najzad se javi on, gospodar svijeta i car nad carevima, da izvrši djelo spasenja ljudskog, koje ne mogahu izvršiti sluge njegove. U centralnom mjestu rođenja Hristovog nalazi se zvezda sa 14 špiceva, što simboliše 3 stepena rodova koji prema proroštvu Isaije. Kada je se završilo treći stepen kolena, onda je došlo vreme da se Hristos rodi ovde, rođen je ovde, Bogorodica je rodila ga i tamo ga stavila u jaslice. Posle su došli 3 mudraca koji su doneli poklone. Poklone su stavili ovde na ovaj deo. Ova zvezda je postavljena 1717. godine od Franjevaca Franciskana, a prva zvezda je bila u originalu od zlata. Za vreme turske okupacije od 1419. do 1919. godine neko je ukrao tu zvezdu i ruski car je naredio da se zvezda vrati. Ako se ne vrati, postavio ultimatum, uslov da će otvoriti rat protiv Turaka. Turci nisu vratili i stvarno Rusi su otpočeli rat na Krimu 1860-ih, mislim, godina, zaboravio sam. I onda je počela Turska imperija da propada sve do 1919. godine, kada je turski sultan potpisao kapitulaciju Turske u Jerusalimu. Mislim da je bilo u aprilu negde oko Uskrsa 1919. godine. Gospodu Isusu, rođenom u Vitlejemu, najprije se pokloniše pastiri i mudraci sa istoka, dakle najprostiji i najmudriji ovoga svijeta. Jedan od njih zvao se Melhior. On je bio star, sjed, sa dugom bijelom kosom i bradom. On prinese Gospodu na dar zlato.
Drugi se zvao Gaspar, lica crvena, mlad i bez brade. On prinese Gospodu na dar livan. Treći se zvao Valtazar, licem crn i vrlo bradat. On prinese Gospodu na dar izmirno. Ova trojica mudraca su bili predstavnici tri glavne rase ljudske, koje su proizišle od Nojevih sinova, Sima, Hama i Jafeta. Persijanac je predstavljao Jafetite, Arabljanin Semite, a Misirac Hamite. Tako se može reći, kroz njih trojicu cijel rod ljudski poklonio se vaploćenom Gospodu i Bogu našem. Večernja i u jermenskoj delu crkve. Jermeni sada čine večernju, a posle njih odmah mi počinjemo Grci. Ovu crkvu sagradila je carica Jelena 325. godine. Ona je u Patos ugradila mozaik koji je bio zatrpan prilikom gorenja krova i tek 1925. godine Patos je oslobođen. Ovaj mozaik se danas prikazuje svima turistima kako je nekada bio Patos u celoj crkvi. Justinijan je 625. do 35. dalje proširio crkvu i stavio je svu u mozaik. Ali ovde preko puta nas ima jedno malo čudo koje se desilo. 614. godine Hozroj II. Osvojio je Palestinu i tada je 109.000 kaluđera pobio i sve crkve u Palestini razorio, a ostale su 3. Ova u Vitlejemu, crkva Svetog Save osvećenog u judejskoj pustinji i jedna u gradu Aku. Ali jedan oficir je sakupio vojnike i dogovorili se da dođu da razore ovu crkvu u Vitlejemu. Oni su sa konjicom i sa vojnicima došli do ovde, do raskršća, na jedno 200 metara ispred crkve i kada su tu došli, neznano se iskupio roj stršljenova na ovom mestu i odavde su stršljenovi atakirali, napali one vojnike i oficira. Oficir je odmah tu umro i njegov je grob bio do pre 10-15 godina u dolini ovde, a sada na tom mestu je napravljen jedan hotel. Narod, vernici, kad ulaze u crkvu, oni svi prolaze pored ovoga, prekrste se i stave 3 prsta u ove 3 rupe u znak sećanja na ono da je ova crkva ostala sačuvana, da ipak Božijim čudom nije razrušena. 1188. mislim pri 5. pokušaju, krstaši su dospeli do Jerusalima. U Jerusalimu su napravili dar-mar kakav do danas nije zabeležen. Tada su zapalili krov od ove crkve koja je pokrivena sa olovom, a drvna konstrukcija je od palmovog drveta. Palmovo drvo možda izdrži 2000 godina na otvorenom polju, jer je mnogo masno. A kada se to zapalilo, dalo je veoma visoku temperaturu i onda su ta drveta padala i oštećivala mozaik. Tako da 1925. godine, što se našlo da je zdravo na zidovima crkve, to je konzervirano i to do dan danas stoji.
1886. godine bio je skup patrijaraha u Jerusalimu. Tada je i ruski car Nikolaj Romanović bio, doneo je ove 2 lampiona velika na poklon i ove 4 velike ikone poznata i u srebru. Ali 1916. godine došao je mali, mislim da se zvao i on Nikolaj Romanović kao unuk. On je tada imao 16 godina i on je priložio ove 4 ikone manje, isto pozlaćene i u zlatu i srebru. Mali Nikolaj je ovo poklonio 1916. a 1917. godine sva carska familija je već bila pobijena, streljana od ruskih komunista, ateista. Ovdje je ikona ručni rad jedne ruske devojke koja je čudotvorna, bila je u Carigradu, carigradski patrijarh 1886. Carigrada doneo je ovdje, poklonio je. Ona čini velika čudesa, naročito onim mladim ženama koje nemaju poroda ili koje su bolovale od nečega drugog, pa posle kada ozdrave, one donose ovdje, vidite, zlato, dijamante, ogrlice i sve drugo na poklon i zahvalnosti Bogorodici za njenu pomoć. Sin Božji, jedinorodni, rođen u vječnosti od oca bez matere, rodi se u vremenu od matere bez oca. Ono prvo rođenje nedokučiva je tajna Svete Trojice u vječnosti. Ovo drugo nedokučiva je tajna sile i čovjekoljublja Božijeg u vremenu. Najveća tajna u vremenu odgovara najvećoj tajni u vječnosti. Ne ulazeći s malenom svijećom našeg razuma u ovu najveću tajnu, zadovoljimo se saznanjem da je naše spasenje poteklo ne od čovjeka i ne od zemlje, nego od najviših visina božanskog nevidljivoga svijeta. Tolika je milost Božja i toliko je dostojanstvo čovjekovo da je sam Bog Sin spustio se iz vječnosti u vrijeme, s neba na zemlju, s prestola slave u pećinu ovčarsku, samo da ljude spase, od grijeha očisti i u raj povrati. Iziđoh od Oca gdje imadoh sve i dođoh na svijet koji mi ne može ništa dati. U pećini se rodi Gospod da pokaže da je cijel svijet jedna tamna pećina koju samo On jedini može osvijetliti. U Vitlejemu se rodi Gospod, a Vitlejem znači dom hljeba, da pokaže da je On jedini hljeb života dostojan pravih ljudi. Našim Srbima nemam šta drugo poručiti nego samo post, molitva, pokloničko putovanje grobu Hristovom, poklonjenje grobu Hristovom i molitva na grobu Hristovom. Gospode Isuse, prevječni Sine Boga živoga i Sine Djeve Marije, osvijetli nas i nahrani nas Tobom. Tebi slava i hvala, vavijek. Amin.